hau arpo arsa bat hagani ke kenti ke pemta bat ngadon ke jingan bau ni UMP uba sesien pat ngen pak na Voice of the People Party hai Dr. Batskan Merbo ontang bau lek ban shinti yang ne kam bala no sitting for jeng Dr. Ricky AJ Singkan renga dadon ke jingan bat ngadon ke jingan men bau untre khamba uni UMP uba ngen pak hagani ke kenti ke pemta na Voice of the People Party bat ngin penting kena kung mengalong arpo arusa mo ba UMP uban tha na Voice of the People Party la kalong Dr. Ricky AJ Singkan na tugopor la kalong i Dr. Batskan Merbo hagani kenti ka manta ilong yu pai ba ato por bangi pha UMP sati ngi ka Voice of the People Party ngi tip kai ka kamram ka jong ni UMP ba kamram ka bringkong galong ba saisian pat long usempa usemsong bat uta urang ya tai jong cat riu hang tei hapo Delhi. Oh kini kiski kiba dang sudah ngai na kalian ni jong deputy chief minister pet sei ong biang banga kentho. Mo namar ngahap bangkren. Namar balai ngai ba kumno deputy chief minister. Uriu rang ba bobat ya kekertan deputy chief minister. Kumno hagi wei ni kicikren ki jong kerensan yalap election. Ula keren ben yau MP ba i jonga jongpi Dr. Ricky AJ Singkan. Dak ba ong ba? Mo OMP bala tha na Voice of the People Party kat nu yok keren po parlimen 6 minit 1 minit 10 minit taruh bag ong na ba mo ndala keren na speaker don kipor upha songno takut tak taruh biang ngayu do ong ruh na ba mo speaker wong ngam itu ya pi kami osno speaker wong ta ngam itu mo ula ban pha song nomor lakut kepor kata kasilong ya ni ru sa pha song nei banong bangam itu ya pi kata tengah 4 juta so mo nei ban ong ba mo tang 10 minit nei ong pat kumno bo new MP bangin sei menta ulet support dali on new MP na kalian jo NPP on ulet support dali on keren sikenta pi ya ke jingkren ka baseso om ju thau da kat lo kenta pi keren denam dei ka jingkren ka baseso ka badon jimut om thau da kat lo kenta pi keren la pi keren 1 minit pi keren 10 minit ne pikiran sikenta ne pikiran akan taru mo nei la thau ya kejikiran kejungi daki sembo kentian ki bangi keren la datang 1 minit ngai scam pai ba abangi Dr. Ricky AJ Singkan habai keren tang 6 minit dan 1 minit ne 10 minit ngai ba kumnu wat kita ki prime minister wat kita ki MP po parlimen ki skam ya kejikiran kejungi mo skam bat nei ta kata habai keren mai po parlimen iraru ya kan nama dia ke burom jok jet rio denam dei oh ki kop bau MP bagian pa on keren sikenta ngala persang banwa mo mars nyok sawi keren jang madu perstun biong menta ngala persang banwa mo bat haka jengwat ka jang ngam lap bawat u konrat sengma haka por bulong MP haka por budang long MP jong ketura hapo parlemen ngampat lap bawat u konrat ru bon keren sikenta mentah ki ong buni ban pha ken pen kren sikenta ei kadai tang ke ei ban petpo ya Voice of the People Party ba kumju ru MP belalet no aswa jogi ban nge scam bo MP ubangi ngin pha na kalian ke jogi on pedep hok ya kamram habayo mau kena po parlimen dan san spa sau langut ki MP kamdai ka suk ban yo ban kren henry habayo kala Kombalong Dr. Ricky jasikan kemungkinan orang swa election bodu MP abu ulet un clear pat ya kanam bat ka brom jok ri ba ka judgment rio bar habu kren un ra e ki mat ki jura ki bakta ya ka yang ngi kum ka ri ba ka judgment rio Dr. Ricky jasikan ila ra lut ki mat ki bakta e ka ri ba ka judgment rio la kalong ketin ka thliet la kalong habidi bat ka jingjar jong ki pardo ki persang jungi ki ba mat apo ki jaka border mo ki babun ki mat ki issue ka ba ila ra bat uniu kertong ujongi bomataru habangin pha un pedet un but ya ketok sa bot un kren hante po parlimen om berkata ngilong bo uniu MP jungi om dai tanggung kut tangku utau parliamentarian bangkren hapo parlimen ada ingin pentikna bo uniu kertong jungi uniu MP ban sai na Voice of the People Party habangdan kajingi song yang darbar hapo parlimen ulet banyak kendu ya ki minister ki bapier ki badan hapo Delhi kumbai Dr. Ricky AJ Singkan ilale bat om kata ngila ong du man hapo kanong ba selong ki po kan ki jalan ki kiran siwon ki office joka sarkar India
Mau jangka central government kibadan hang ni po kanang ba slong. Ban ngilong ba UMP jugi unlek ban anu ban kendang. Ya kini ki central institutions kibadan hapo kani kanong ba kejonga ba kejong pi. Ban ya kata ngilai iling ba Dr. Ricky Jesengkan ban ngamar plien. Bai Dr. Batskem in pendep ya kata kebenta ban shimti nai Dr. Ricky Jesengkan. Ngiwan pak jong pi ba kum ko voice of the people party ngimdon. Ngilong ke parti ke ba ngimdon ye. Kanong rin kejongi kalong ban wan supai ba ban penstu. Ngaju pen kenal kini uwing om. Kenal ko voice of the people party. Kenal. Om kum kiwai pat ki political party ki ba yo EAP kiwai ki bawan nang ni. Ban inong tep buat baro. Kiwai ki political party ba kerani election kadi be kapisa. Ban nam ta ki bubun ki political party ba kerani election kadi